Ani Nur Ainisa binti Bapak Saipudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya, acak ke karates. Testing. Siapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa innallaha ta'ala halan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sibah wa qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bapak Ibu sadaya calon mempelai mangga urang sasarangan istighfar dilagikeun kana syahadat mangga. Terus kali itu salamna Pak sanes ka abdi. Lamun salamna ka abdi Bapak rek ngawinkeun abdi. Abdi atoh dikawinkeun ya. Jam-jampanya niat dina mana sejak ibadah pada nikahkeun putri Bapak dinten ana saat ayeuna abdi mah mangsa ukur mandu tuturkeun kata-kata abdinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fadilah Awaludin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ani Nur Ainisa dengan mas kawin emas seberat 15 gram ditambah uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ani Nur Ainisa binti Bapak Saipudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semangat wow. Mak cek pangantena telat cenah gitu. Allah. Diulang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fadilah Awaludin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ani Nur Ainisa dengan mas kawin emas seberat 15 gram ditambah uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ani Nur Ainisa binti Bapak Saipudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dah. Ijab doa dari Awaludin. Wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif bainahuma kama